A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wakomori watukufu, ama regemiadi usiku leo di Jimbawi banu di hadisi mbabi harumaze ngo kaudo zijundra harume masiwa ya hatu ngo ibenza zionesa ukangardunji ya 16h30 ya Moroni kama mada kunurulio tena shaha hitlafu za kitekniki karjawahira njia zile rakaundo ra kaza wonge wakomori watukufu martauze samaha bora homo njia nimredunga au habaha na nyimjoka uridunga apre nana nyimjoka unde bahati mridunge harumaye siti ya habari za Komoro ngari mshukuri yaoni watukufu kaudo mjihundao haini bahanu kama mjihundao riserambe ukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madda ndaro leo de zari hansiban kao jomkini hawa nduwa juzise hauwa jeleze hauwa jifikirie ka sima giri shezari bihabanu suka lelo madda ndaro wafanyiha nomination samahani wafanyiha nomination juzi au jana mfikiri ikawe nomination hiyo ibalia Dr. Said Burhan. Dr. Said Burhan ikao wakomori pia ngo mjuao fundi mu universite ikao ongo mjuao tabia yahe ongo mjuao heli yahe Dr. Said Burhan ikao mbajini ye muifundisha shambani abonge yode mada muhimu ya rabihaba kwa leo ngabo nomination ya Dr. Said Burhan ndo yamba banu abo katamba Dr. Said Burhan ngabo neletengo la mdunga ngabo derabe mbabeza use justice mahakama ya Komori abdozi tekeleza banu mbabirijua o za analizi za hatu ngabo swala ya raru ya husu ya association ya uzuri wa dini kauti yamba juzi tiwonesa mbabi leo inu amjoirejei habaungi za commentary na ziona za armaye video naifanya dimana njorejei swala ya uzuri wa dini leo abonge wakomori watukufu mjiunrao armazen sananta za dunia kamili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakomori avaya unji ambavi harumaye zani hanti banu kanzani fanye mna analizi mtiti wa heza jiri jana au kajana Chaine Libre de Comore wakawalahiki ye ministre wa telecommunication Umuri sha hai disa ujibu masuala hata ujabo hari ya amini uhenamna ya tala ya habari ya Chaine Libre de Comore ni namna wajipanga ngari amini usiuveze misio zao siwasari hundu bahati hadisi da sinao ya sheninu ani masuala mufu Umuri kajawahi ya uzisi wayo hajibu mbabi kweli sha na mwangalie bwa Komori yetabu iliyo harumenti uka minister wa mawasiliano uende waziri wa telecommunication mawasiliano babala hakana problemu ya connection suala mdugu juziso suwa Umuri hakana problemu ya connection na yorisa waliwade minister wa telecommunication hardia yula haya wala hakaramu nyumba ya haya yotinda asira puhama safari niho ambao kana ya waziri ngena problemu za mawasiliano za connection ou bien mkini yodi analize hatu wa mwema hadisi ya Chaine Libre ya jana na Umuri
henamna rafanya analizi ou bien umuri hakau eshape yasayajibu mbavi eza usu Comores Telecom ni mawasiliano hakau eshape ma question mnufu masuala mnufu ya ma journalist wa jokawa muzisa ya use politiki ya kakadai na Mwinyi haja tourne Mwinyi wamanishana na Mwinyi waende Hangarazali hata leonge waziri hakau eshape masuala yao ya tuyajahuzisiwa hajorongo wa kalima ukabanu muri ngina archive zahe yazionesa yakauonesa ukana rapport parlementaire ni yafunga sambi ye haka control ye namna sambia rengo stide namna zenongoza ladimu leo hajange dai nao jumkini hashen libru wa muzise masuala yao hakau eshape masuala ya GTK connexion giombi ili yatrawe masuala yao hasababu hindi leo banu azali hakauswalia haya mjini wao sababu ndaye hakamhara ya tuyeja harungu wa kalima lidanganya alitia polomiki petetra yede heli nifanya uhazi chaitoa kwa kara azali hakauswalia haya leo hao na hasibabu ndaye mrugu juziso ukana waziri wa kamili hakana problemu ya mawasiliano hata bahi kajarejei tena yode embabira kanzaro onesebano ya analizi ya husu mahadisi ya jana ya depute umuri ministri kao garmwezi inu ya mbaure nuvoleo samahani ba weu njia mwinji ni rengeze mbabi rido abonge yode namna si wasara fikiri rafanya analizi kanzaro to profiter zambe mbabi hauka zemisio za chaîne libre de Comores si uzusive kiasa utosha si uzidungando ani henamna umuri ya eshape ilati connexion shaka eshape henamna rafanya hazi seitwa ka eshape masuala ulihora azali hakauswalia haya leo etajaha trilepwa au kawandu wanu wa harana na ma journalisti habo hakamha harengeze hadhara zae hatawa hajitana connexion wa Komori anzari tike wale riendelene messieurs hatu ne zarihanti bana wafanya nomination waruha decret ya wandu takriban na mbose wane watano wakawenda wakema subordone tena wafatihu shaiza rashikitisha timru Raoul parce que Raoul de la Pierre oimru ikao nge harumale kanga la umuri na Muhammad Sulei koni wandu wala wakadaona Mwinyi yo kartunjia sha Raoul oimru azali rangu hale ka directeur de douane wakati wazali yabole yotima tanjabu parce que Raoul wandu kao wahisa tomaya sha mashikitifu ya heza jiri ni namna rajua ukana Dr. Said Burhani hako universite serikali huyo eziazali huyo doambe universite haradi waja wa mtini ya Bavir hatolo universite ngabunrongo kaunga razijua ukarna uzamba eshatongesa yaka sasanyi wa hakuna na idarusi zorongo za muoni rizijua halafu kweli haruma wakati bandu bahir jerishe ka Dr. Said Burhani hanomewa ngondo yake hari action gouvernementale wende wake dani auprès du secrétaire général wa gouvernement ani abo wende wa odema conseiller wa fatihu et Dr. Said Burhani e capacité ya haho ne imani ya haho no udhamana wa haho ne namna yentiri hujuao utoka ukubali kweli wende watilo haruma dhihaka wanu kweli ngabahado rielewa okana wandu wanu kwa tina hata vision madhamana waritende wa hensi kamili ti kaitina badi kwa tina hata vision kwa tina hata mujitama kwa tina hata dignite ukale omduja Dr. Said Burhani haukabanu Fuadi Gulamu na Elanzizi na Raulu wao wandu ikao ngaru wajwao ze tabia za hao ngaru wajwao chamfua hao ngaru wajwao ze ndongo za hao zote pia shaye shikitisha omduja Dr. Said Burhani tulotoka docteur shade de alama za haheri kumjua harumenti tulotoka ngani mswifu bahari mbajini shanga mjokana Dr. Said Burhani miongoni mwe yema kadr mafundi wa huu wa dini wa hensi ya hatu ikao hana sheo wujibali yaki ani woelewa hizo ani wujua dini ndondondro woiwania wahanu balomkudi kwa njia
halafu kweli Dr. Said Burhani hakubali hende hatilo haruma piège inu yende hatilo haruma dekre yatilo yanumewa haruma dekre ya kungumanyo ya madina ya wandu yatilo buhari yabo wende wake masubordoni wafatihu kaijajisa mduja Dr. Said Burhani na singa zambao ndro uka Said Burhani usahujitia piège haukase Dr. Said Burhani wemru ikao wa Komori pia wo hustehi wo hunikasheo ye geste ya jiro universite wakati wakautolwa idhara paske huambiwa ufanye rongo ni rais azali kujakiri wazifanya demana watolwa ngatazijoze rongo hizo karnauza babanu maana hizo kazi janjia harume hazi ani hizo tirongo za huswe hazi ya haho shanrongo za usitirifu mrajina rizijuao. Alafu kweli Dr. Said Burhani namna rangu wakati Dr. Said Burhani wa roho universite atake president hata je honde ile panza hilo pia hata je honde ile panza hilo pia kabajavotewa kirasmi raisi wa universite ya Komori rangu Said Burhani ya tolo hasuspendewa kamtoshela naye hasuspendewa au hademisione rangu yabo hata je honde yode yakauja ike ajali ya Archimedes wa jompoze ya wahia vote wa ofiseli ya serikali wakwaja ambao na maîtrise wadanganya ze votizo wajawa nome mndu ambao administrateur leo universite rantoka Said Burhani ya roha ani yabo mdu just Dr. Said Burhani woimru ikao haki ya Mwenyezi Mungu ya hanti alama zinji njema na imani njema na ani mruwa kweli ikao kaijabidi ya jenji haruma piège ya domba haringondo ya kae ya nomewa harimrwa action gouvernement ani wafanya hazi daina secrétaire général wa gouvernement Fatihu kamem. Est-ce que Said Burhani kutulole yo msomo waho kutulole yeshe oshahaho kutulole ya imani yaho kutulole ya hata banungo ya Hussein ya haho Dr. Said Burhani ngoto jipwa wenda bahi haubanu haba hausa ukau hayo shaho mali zedoma na zinji za Uislamu za Afrika rejua wao wazitendea uraisi secretary general almama kungumanyo menji ya uwanie dini harume Afrika. Dr. Said Burhani leoze nongo wafanya kuja merite unji haruma piège ya mandainu na singari hulaaniu ulane shetani ba wallahi kutikiasi Dr. Said Burhani banudizo naamba ze lanzizi ze gulamu ze waodondu pia wazo ya misajaja na ufisidifu sha Dr. Said Burhani kutikiasi ya ukana uende wa njiharuma piège ya azali udiwa za uhunda wa universite wa plashe wa universite halafu le wenu kamem ufukaraka upamila Dr. Said Burhani upamwa kiasi utoshi rijemba bi abo swala hiyo tihisabu garijamba bi amua ezahusu mahakama ya Komori muelewendo mbabi uka wajiri tendwa idiro wajaili ambo se izo napanga nje nambe mwana Abdallah go hazamba mbabi tialeban ngamjuja nzina nuwe nonondo bana nimwelezeni bana ukana situation ilo harme mahakama ya Komori leo ntwara haruti katifanya video bana tizone samba bititi shanga mwanzo nione se swala ya mahakama yenu ni virliye harma Mwenyezi Mungu ajailie ni virliye harma namna ya nafikiri njeni rongowe ukabanu tizamba ukana yetambu iliyo harmenti ya hatu na banu tidenti ya hatu ba hata ze emergency za nrabozin hata ze renouveau za nrabozin sha une fois mahakama kayati en règle Komori ujokana dawa nguhisi kaida ulona haki kajanunde yakae vaheula yatona haki hahisi kana kweli kajakana haki kajahunda kakabati usawa ho mahakama entike na uparo henda bahanu ti hadalwa wa Komori emba biyo mdu na keswiri haukawa usowanti wa maendeleo ya anti mahakama leo inu mjeni ntoji abwe societe Komori ngena rongo mbilia jozi fikiri douane de ma consommateur sisi washashi shana ni mahakama skebano imana mtowo na wajeni wajawabu the grand societe armetiatu tilotokana hari wajeni kwa wati shamdungulo leyo o wajoka ani de ma consommateur ngwa onda hu
Parce que c'est un pays de 1 million d'habitants. 1 million d'habitants. Wote haini mndu joka ufikiri ya jabu societe iko. Shaizo na nzora hambe. Mahakama ya Komori kana uparo ayeti ya Komori kana uparo enda usoni, kana uparo waswili raili ya mahakama kayati henamna ya ladhimu kakabati usawa. Usawa unungo joka ujaje. Usawa angaladhimu sisi maraia wa Komori. Ye ulone dawa, ulone tambo mahakama ya uamru ya hibambuzi ya wandu yenda ya hukumlwa ya hisi ya kubali ukana kweli yedi arendesha itendwa ya hukumlwa shabo keija sabahi ngela bimu wanu magardan chef wanu wandu wa penitentiaire wandu wa kufanya msajaja ho prison kabatija wandu wao ti parozamba tizamba juzi tena na mzireje ibanu ukana yetambu iliyo harume mahakama ya Komori hata ze tambu doka ujazi wa Sulema juji shabanu zinrongozi totolo na simaraia nana magardan chefu mandu penitentiaire rimone seri banu bwa Komori ukana de suala ya kanzabe ambe banu waparo jiri dawa ya mwana nyasi hambwa miadi mumfunga ya mitsamihuli harengwa hatondolo hatilo haruma beto kule we hatilo haruma beto yo kule wakawandu wararo watu humlo nezenongo hizo zijata ngabo mndu amba Yusuf Saidi wa Salimani ya Itandra ya ka prizo hiyo uwede même droit tim wahi mwana mshwazali Abdul Halim mndu mahakama Abdul Halim haini siku ya jujuha ifo ya he mahakama iwende yawe na Yusuf Saidi ye mndu utona wanzo yafungulwa ngondo hanika pruzo nya manda ya mapesa Yusuf Saidi huo ili haribala ngumfunguo elango ya bahi Abdul Halim yo henda hamtoa hanjo biro hamnikai mapesa hamnikanele jina la hemru wanyise mapesa ani ye mahakama ya rendwa duka ni Abdul Halim mwana mshwazali wondo ulo vice president wa première instance wa president vice president wa tribunal de première instance ya Moroni yabo Abdul Halim harenge mahakama hafanya duka shanu shomilia yombi shahate maraia okale oyinu mria toa roho utiji ani utijihisi kana ani ngaladhimu he namna ya ladhimu bahanu ya ladhimu ya tilwa ya jihisi ukawa la harende nayi ya jifikirie bana ufungwa nganzo ani balangundu afanye reflexion heza hufunga utijwe zirenda tena alafu mndu Abdul Halim manari mvumbwa da borlona za shahidi mndu Abdul Halim manari mvumbwa da borlona za shahidi ukana Abdul Halim yekeja jokiri ende Moroni ya roho mahakama enza hare je mtuje raheja hiyo prison o prison vice president wa première instance ngondo arende wala ngoendo ya tunde ye mndu yafungwa hula ulona mapesa ya renge ya mtowe izo ngozi julwao na banu dizoramba banu banu ziloko dolo na ushahidi zote loko rambiwa zorongo razieshi wandu waongaru wajua ondo dondo rdilo ne setena ukana vanu aparia ukema juiji ngo wai ma procureur ngo wai za tumba mpaka shahata simarai angari kotizeu simarai angari kotizeu hawinji suala hii mahakama ukaya yengenga bo mndu leo wa usaidi roho mahakama ya roho mahakama wo mndu jamzei gozi ya sayavura plus de 25 ans au prison ya bo mndu ya sayanyenyekea wo mndu ya elewa wode mndu wa urwanrazi shatida wanu watotimizi hata 10 na 15 ans mndu jamzei gozi ya leo yafanya plus de 25 ans au prison ya wahiendo fuma wakati wataki wa programe wa wende wa fuma wakati ya hemanka tala kutila wakati ya wandu wa shelewa botasi wandu wambiwa ukana taki hafu yodo bahanu mzee gozi uzanziwa ni Mwenyezi Mungu kaleti desu ya roho wa roho ngeyabo ngene bon conduite ya hahe ngene imani ya hahe ngene reflex and wode mndu wa uronrazi ya wambo ukana ebanu mzee gozi ngari mfanya plus de 25 ans shao wandu wa mahakama
mdu ja procureur general jaye yafanya maandamano contre ça ko ya ka procureur general bahari sa ko ngondo sema kama nai lewe ya lo procureur general ya tushinda hata ya varenga decisions za procureur general ya tushinda hata ya onesa obama nalonio shama pesa na makontrike na mbuzi zitongo watongo ni kilo zo bayo ufanya zwanzao hizo longo zijua jaye huo ngunjuondo katunjwa tena Abdullah Halim wongu njuondo katunjwa tena onro mahakama wao sha izori zishikitisha dabokana mdujajae juzi hafanya haunjilie magistra pia au mahakama hakaufanya maandamano hari na mapankarte hari mahakama ngaendo na hii wakati sako ya lo procureur general leo ino hajange ne place ila huyo bahingu fanyo pire hana sako ngufanyo pire hana sako jaye procureur general ebanu wa Komori ngamtahomo ani mrungu ngena dawo mahakama wendeo famille emro hazo po prison hardi mrum comme raia ngordo balie 250,000 au 300,000 on doit proposer garde en chef kanga mina mwana yafungwa yabo umnike mapesa yawo iko mapesa 250,000 ngoni komro prison yafanya ya taratibu ya rohe yabo garde en chef wondo ani abode ma garde en chef wondo pénitentiaire do balia uze ngo hizo pia atasoma kama ndio waone majuji wala fulani wala ngena problem fulani wala tijohanza umtowe ani wanandrongo hamada wao waongo kwa twandisa ne majuji ma magistrat ngwandisa o ne maraya sisi maraya yabo kabati ndongozi do paro hendo mahakama haukale oinu mndu yafungwa ngabaroho delegation tena reka harende nai reka kajarende nai ngabatongoro delegation soit delegation za famille soit delegation za miji soit delegation za association mrua wende watahe taratibu ya fungulo warwala wabala delegation kwa tutahawajwe kabale mruola ngena 40 haukati na 40 umuhimu hao ya fungulo ngabo wanu wahezeda 10000 wa proposer dans les 3 millions 5 millions ili watolo shay condition wabiwa maore Dar es Salaam wabiwa ani izongizo mahakama mu prison zonongoro lunazenye shahidi zazo shaizo rakanzaru ne sebanu bwa Komori badi banu ma juge hata wajoka urenda na isha sisi der kotize u si maraia sider kotize u 70% ya he corruption iliyo harumenti corruption iliyo tena harume mahakama ya na banu le suala lillahi mahakama lin suala kao lilo traji lione kabati namna yenti ya hatu ijo paro pangayo ijo paro enda usoni raili mahakama kaja hundo na solution si wasaye solution za hatu ngasinizo suala mahakama kabati solution katido uto wandu walobala wandu wafanye partenariat na tizindwa jina zo bonze wache waende mahakama parce que emnantiwa hatu ngemtiti ngarujula nao pia vorujula nao pia ani yo facile yo no kantibano haba hatu joshida nambe kana ye nyumba ya procureur fulani ngiyo mahala kadha ye procureur general wo mnyuma dhahaba mbao halafu yo kaonde nyumba dhahaba mbao ngojo biranzia fulani wendo hahe ani ye mrumshahe wo sajfamu yo fanya hazi mahala fulani ani yo hoshinda mria ya jue taratibu ya wajue yo parce garujula nao na inume ngoni mweze nongoza husenti ya hatu harume mahakama ya tohenda daburambula na ori jula nao donc mimi yengenga mina fumvu harume yeti tijofanya za ufanya hata wafanye partenariat hamal Morisi zeda wanku zobe wa Londres wende wafanya mahakama hiyo otinwa ze visa wende hiyo Grand Britain wende wafanye mahakama hiyo parce que majuji watu kwa hukumu za dawa hizo wao kwa tujua wandu wao wafanya za dawa bahi haba harzamba wao Rwanda walance appel d'offre ngwata hao wajeni waje waende sema mahakama hao Rwanda Mamorisien doit postuler ma magistrat Mamorisien doit loya bo wajerewe mahakama ya Rwanda. Pourquoi? Parce que pour le Kagame système yanzo yaifanye ali harambua kana le Rwanda yote c'est pas un grand pays ça ila ya daraja za juu kairi ya système ya ujulana yinu ya hema magistrat wajula nao ni maraia irohe wende warenge Mamorisien wando wajerewe mahakama ya Rwanda kabati namna
ensi hatu joka paro pangayo kabati namna ensi hatu joka paro nda usoni harumwe harumaze rongo pia raili karja sible mahakama kai mahakama yende zinongo pia zingazi washiao yapo wakomori haba hamreka na dawa ngutsa woya kantsonda ni bahi parce que nguhisi ani bahi shongurambo kakaja ngujo hunra yedeulo na haki shangu tsona kana zonda abo ntsina ushinda parce que bahi shwa ngena haki kabati komori ya mahakama komori mrenda hashtakiwa ani wala yalone foti yo mrujo ure malamanda harume mahakama komori kabaja paro ani fanya suivi ya hela manda ila itolwa ya kwa raia kwa tuhisi watu ngona mbato bahe wala mrefu ende hashtaki mndu ya muhibia hau ya fanya detournement waonondo wafungwa wardi wafungulwa ani kabati hata mishinzi ilo mahakama shaizo sisi wasara ambao badi ya mishinzi inu vanu inu tidoma magistrat tido ikotize uanga da simaraia ngari kotize ufungu jinji harumo udiro ulio mahakama ne corruption ilio harumenti wazimani mahakama yo mwanadamu na elewendo vanu henda mna systemu inu ilio mahakama leo inu itokaya wakati wa Sambi itokaya wakati wa Azali ikaya wakati wa Johari ti leo kweli ngizo pure sharti diwa kama paro kamferi bala ya big nikom bahema juge warenge disposition wa hukumu henamna lazimu shawarendo ma mercenary ne serikali wa suspende wazini ngamona o jujumari leo jujumari ekaleo harengwa mercenary ende ya hukumu Sambi parce que ola hakana rankwini na Sambi hauka Sambi hamsuspende haruma sababu de affaire ya biknikom izo komori mdiwaza vahe serikali ya leo wakautsa ma mercenary walona rankwini na Sambi kabati hukuma zero hao normali katilo toka rankwini na renge jujumar rimnike dawa ya Sambi holi honga yeye haka suspendewa ni Sambi he affaire ya biknikom ya jia hukumu Sambi yeye abo wa komori leo inu ngoisho mru hafungo prison vahe wala mdadza mru hawe mjomba mru handeni horo hama safari niho umijini hatu nguroho directement ngutanga ya juwe ebala juju fulani yo kanda hoba wodole na fere ya mwana hangu umono bala hasiho garini na kantini za ziwa na samba na zikami ngabo mnandro vimwe mahama ikami na samba juji hanki wabala he mwana ho parwande ho parwa fulani ziviri hena mnaila umrubahi vahe dirjerkenti ola raia yenda ya toa ele kantini ya ziwa ne zikami na 200,000 bo juu mfano hatolewe mwana he ntwararu haradi haja hakanti ngwanzo ikema hakama yumai esuku ya bili ya joka na rongo kajashinda ya hunda solution si maraia de kotizeu e situation ilo mahakama iyo mratiri hadaye ngarijua ondondondro ukana ye corruption iliyo harumenti surtout wa mahakama kweli mwandu ngwaona foti wandu ma magistrat shasi maraia ngarikotizeu nimwone sana example wan poparo kamru mdade wa shimbajini msumbusa ya mbajini omjini hakana mwana hahe yarema mrumbeye eola yaremwembeye hende hashitaki arme gendarmerie ya Fumbuni wende bala ola yaremwembeye amentene kana rende mahakama wabe hao mahakama wakati yo Maulida Jubeiri tujwa bange na posto hindi Maulida Jubeiri hadokaya procureur de la République haka substitut du procureur Maulida Jubeiri miongoni mwa wandu wakaufanya usawa wa mahakama wakati hiyo Maulida Jubeiri ende de aka preside ya audience yaka procureur wende bala hatuwazifungwa za 20 za ulaya remembe wala ende hafungwa vahemda zahahe hande mtuje nguziso ha Maulida Jubeiri haruma asubuhi habali ya ziwa makontike ngondo ya beshel marhaba bahari kajatoa peni nkuu ya mwanahe ya rema shatoa 20 Maulida Jubeiri boya kana imani hamrejeze mzazi amba ile tikaufanya heza jiri lande tikaufanya heza dawa tikaubimisa haki sha balezi nduza ho wenzao hamdungu nizo hamdungu hata upareju hamtoa wakati hiyo shabola mzazi
hardiha haonukana Mauda Jubeiri mndu wa peu ani yabo hardi haonukana ula Mauda Jubeiri yewa peu ba hamdungu enzahe kajarengale ziwa kajarengale kontiki wanu mahakama optipia tiwai mimi kabati mwanadamu na dofikiri ka serieux harmuonwa mahakama mama magistrat hamajaye we yule procureur general wakati wa ikililu hula ya jadi sonomeo yangu habushini sha ze action ya Espanya uhabaha ile pire hanu wavira keiru wandu lo pia rahana procureur general kaja parotone sata barongo do tukana bahi ya dukaza miharuma yichinenda hari mndu wa dini yari mndu stehedini na kabati mndu dhulma mndu rengo mikarwa mndu korenga nkarwa hakuhama procureur general uli haba kabati izo rongoro na ze source za kanti rujuro wa wandu wao ngwajali wandu wao wenji weriona bo zamba obanu ngwajodi wa shele ndrongozi nje amandazinu zamba obanu razienshi da sinao ani yabo kartu tantsawa kartu amba ndabo au kartu jomba kaze mndu ndabo rende donc mahakama ya Komoro ngowai magistrat wo wapeu rekubali shahata si maraia ngari kotize udiro upeu ze delegation ziro homijini ondo ni mwana atu afungwa na rimfungue eze delegation ziro homijini mangalie mwana wawe urisaidio mjini wode mwadhini mjini efundi uwe akti ya kwa na hamba kana zondrabo kajana mbwe mwana yola fundi kwa na uparoro ha delegation namyo kana izo kweli haetwa bia yohanio haubanu zondrabo kahaka zondrabo shauto bana rimfungue kwa tsawa tunde wakala zile akti la kweli hauzila ndrabo hauzila jau zi delegation hizo pia ngaziro homijini wahimilia wandu wao wale wafungwa yabo ngalewe mahakama ngaso maraia ngatukambe mahakama ngayo maije na side rukotize udoranza we mahakama ende nai mwanadamu leo inu hende hufungwa hizi nganzo uweke roho ne jugement shaho weke roho jugement utiremewe peni ya 2 ans hasibabu amini wewe kaurende nai halafu ndo ambe utofungwa bure ko bajaili ya haini mri ya hezo prison kaja paromba hafungwa haukueletwa bafungwa bure eto bafungwa bure kabati balaba ishongo joka uone ordonnance uone samfunga haini mri twamba mitifungwa bure kabati mda porokubali kaharende na ayoma kamra hezo magobani eto batifungwa bure ongeleo suala hema mahakama inu inti suala ilo nyangu wala inti suala ilo nziro nganzo sisi maraia wanu leo inu hotokarambe ukana mahakama ngao mai yonyangu hohamba shema mahakama ngao maije na abonga ona mwana nyu holo prison zembio za hongonzo ya holo hospitali utoe 200,000 ya holo hospitali hardi uwane bwana hata ya tirejo prison utoe 1 million ya tolo ho prison kushakututa haya ya hukumla ya jo urefu fanya reflexions zile shiletendo yafanya ya jo kakafanya tena yabo cotisation inji ya corruption iliyo harumenti o mahakama iyo ya hatu si maraia iyo ti ya hema magistrat 70% ya hema raia wa Komori do kotize o fujari unu pia ujiriu wandu wa ulowa wandu wa warendo zena hii ngarsina ngabo mundu ya haja hunu wanu siwasaya un jour ngardo paro reje Komoria karja to roho karja pamru hitwa halafunga bo wandu majuiji waura wavumba banu watoa wandu watawende wabe hanzuani wa tarmaze meli wa wabe harmaze ntizinu liyoban halafurje wandu wao rerongwa marengo ni dasinao haringwanzo wa dorijibu ngamuri jibuje na wewe mimi abahaza le sabon singa mjo epenia hangu ya wanti wa hunu ngami hamara fije ngekaza la sibonsi ngamjo sa Komoro sha ewewe watoa roho wako prizo watawa wafanya evazio wafanywa evazio ha 2 million 3 million ngoto ka urejeije wanu mahakama kweli ngwa kotizeu ngwafanya udiro parce que maudu ndugujo do tinza biye Komori ya Dar es Salaam ya tahemri ya we mwana nyamru we ajua kange bana ndugujo do urenga japawa ende maore ende atahemri ya we mwana nyamru yafanye mahakama yewaye hauke mahakama ngwabitawe zango hena mna sha baadi banu hoshinda ya roho prizo hata ya wasuli banu hawe ya wasuli maore yo apia hatu si maraia do nduze do karibu naye watu uhisi ke mwana hao warende naye wendu za warende naye naongwa jua ukarende naye sha yabo borzambao yabo
ngar tsahori sible wandu sikarja sible wandu ngar zambawe haki uzoka hausiu sisi kabati mdujo shida shangaze rotsodoze rejeza kabati mdujo ka ushinda yari maîtrise hafule woyinungo no mndu jagumsese homa weni umedi msaidie hende ngufanywe interview na ubeidi hari ngusubutia be ukana harikata paro dhulumu mali ya daula hadi wazakala hapa rofungwa ni sambi hakati wa sambi sababu détournement de fonds publics. Halafu hizo miongoni mwa zanongoe mahakama tena wa koreda na idezila na hamba kamdujo ore malamanda kakasezise wa ya iliba msaidie hatolo par sous caution yawe mana ya tolo sous caution ndabo ya kautuhumla na itendwa shasi wa mahakama Komori kabaja hasuivi yabo msaidie kweli mwanzo ya hadaye wa Komori kaharikaja paro dhulumu kaja paro dhulumu rangu ya disorma taje huandre kaja paro dhulumu na bongari jua ukaya feria ekiboja yeziba no mahakama ya kweli na yezi ya kweli ngujo jusizo dossier ya rongo zinji parce que banu ngabo makalima mdujo hamba wa majuiji wa yarenge wa yafanya enquête za barhinde mrola ya rongo hena mnaila msaidie harongo makalima menji hamama Mahmud Salimu Hafi harongo makalima menji ya usuya ya situation ya Medina ya kaufunga Dr. Salami mngaladimu ya paro ani rongo zinji Abu Ashrafi ngo yabo uomde pumo ya he dossier ya he citoyenneté raka urahunda bahati si wasara kaudunga na dasina ya vionzima rendare reimprime passport wazima uode mri aladhimu ya juwe ezi huzi wanga ezi imprime wanga ezi huzi wanga enzima ralinga Abu Ashrafi haba hatuola haka depute harengo abewa o presidence kabati hatanrongoza uhaki kabati hatanrongoza uhaki mahakama shasi si maraia tena ngari kotizeu au kango subuti uone mndu gojo unoanduza o wanduza Abu Ashrafi waone Abu Ashrafi harengo hafungwa na ezi ijo ujabanu ikia ukweli halafu wasubuti wanduza Abu Ashrafi no andwa shahi wasubuti wambe ukana Abu Ashrafi hafungwa bure tuambe yani kabati mda poro vewa mahakama ya fungwa ya ukana hafungwa hau haki yetu amba hafungwa bure izo dossier nchashi ziko kufanywa enquête au fond wandua tunde za kweli fwa mduja Abu Ashrafi ya rengo ya fungwa rumezi ya ikililu ya tuhumlo handongo za détournement de fonds ya plus de 1 milliard 100 millions ya tolo hakos arisu caution ya 10,000 euros 5 millions halafu mduja Abu Ashrafi ngufikiri kabanu hari habanu havuku baharinge daina azali bala kana hufa azali haru ro wingu ondo wanu kwa no poro hukumlo ngwadungu bala hari bala bahi kwa diwaza banu ngabajo garu aminiu kanga bajo fanya changement ne sukuru ya changement ijo huja zinongoza joka za kweli shasi wa sayar do propose ukae mahakama ondo walo mahakama kutidwa ladhimu wa nkilo confiance parce que wa Komori wasawa ya confiance roha shasi si wa Komori kwa ishwanga rikotiza ushawa ya confiance roha e solution wataho wajeni wanikile mahakama hatu ikao wajeni ikao kwa turambulwa halafu de contrat tena pas plus de 2 ans ikahama madiplomati wa kweli manati de madiplomati wa Komori wakobe haro bonze sha vanu emana ma diplomati wakobe haro mazenti wenda kufanya 2 ans 3 ans tolo ube hondwa jina ili utujo ujihunda ufanya rongo itondi zoza corruption harumo mahala uliohula yode lazima ifanyishe na daula ya kweli ijo ujarumenti hatu warenge wafanye kontra nanti waje warenge mahakama hatu warenge mahakama hatu waendese sha kontra ya doza wandu jinade waje hata plus de 10 ans e mahakama ya wa Komori wadiwa the pia zenongo helizi zilio wandu wajua henda usoni sharti tinje harumaze ziaferiza mahakama zinungizo nziro Komori kiasi utosha kutukanza rone sebabi swala hiyo harinjia harumo swala tiamba swala banu juzi leo ntwararu ya husu uzuri wa dini ya association ya uzuri wa dini association ikao tizamba banu juzi mimi tikautoanya swaha banu si wandu wa service de renseignement asinga tunda ungaratanta wao sionesa banu kana ya association ya uzuri wa dini na wajifahamu wajirande compte maana zinifuchia ukana ngabo wandu
wa siasa waonao Fundi Musa, mimi mjua Fundi Musa wala ntina bezwe ni mjue sha tionesa ukana ngabo wangu wa siasa waheba mbao waonao na Fundi Musa wa uzuri wa dini weimba mbao wamonao he namna afanya uzi activities zahe ye serikali yemkaribu hakuna activities zingi za serikali na ye serikali ukodo msaidi amba hindu shabu akangwa mona wambose ekange bahanu azali hampara hamnongonea hawazali paske azali hana ze system hizo ye ujwange bahanu harambu wa mndu hampara balaka tumamba ndongo ili atie balbala. Donc wandu wa siasa wahe hambu wao ndi wajua wao warenge initiative ya humdestabilize Fundi Musa woi wa uzuri wa dini watu sisi bora zarifuchia timpaka ritaheri mjue timpaka rimta paske banu ngabo wenjiri wavumba banu ruto wajua rijeri zambe tizambe banu juzi tuonesa namna ya uzuri wa dini ukana ze ndongo wazifanya wao misaada nabo ti uzuri wa dini ba ti uzuri wa dini ba association zinji zirenga ufumvu za he diaspora zilo armenti zisaidiao tinjema hojardo destabilize wandu warenga fumvu wasaidiao hizo ndizo rahamba ngabo wandu wafanya commentaire ngabo bwana yafanya commentaire timdu wazale dina harmed video yangu ya juzi nguanzo yao nese ukana hari Fundi Musa ham arnake zukiwahe tamba nibeshe preuve ba mimi Fundi Musa mimi tumjua mimi tumdefende e kangabo parce que ze renseignement marlonizo Fundi Musa ikadorenga mapesa asibabu dzunguo vahe bwana wa 70 euro ya dzunguo titundu wabulwa centre ya uzuri wa dini Mayoti ye centre hiyo haruma enna ngojojua wende walibe haruma inspection 70 euro bahi panda enna ngojojua wende hondo wado zungua wa wandu waloyabo dans plus de 30 personnes walibo waloyabo ngabo mafundi wabo wafanya uzeno woizo watona papier no wafanya hazi yabo ngabo mamera wakoenda abo wezungua wahema wa Mayoti ngabo maeli wa Mayoti wakoenda abo wezungua ekale weinu uzuri wa dini waiti Fundi Musa wei uzuri wa dini mimi tiono video ya Fundi Musa yamba ukana ekamru haende harme centre ngujoli besa 70 euro panda enna chati panda emwa halafu ekamru hajoswe ni mwangu yo gratuit sheka honde harme centre ngojoliba parce ngabo wandu yabo ngabo kabati mwenje kabati maji izo zonti pia mwanzo warumie yo norm banu leo tido handa bolo wan centre za uzungua banu moro ningizo ngabo Fundi wamba Suleimana washi zanlatije wode mru ya bua centre ya uzungua ya dua handani Komori Fundi Suleimana washimeji wangu nzanlatije mruhenda yo hama clinic ngondo ufanya zungu ngabo wandu wa wade wazitwa ngabo wandu walona problemu zinji walona mazetwani wobe wabo wende wazungua risidiwa zekata Fundi ngabo Fundi ali mvuni hondi hoba zenongo zinzandisa tena za dohe wandu wadwe daiko wadwe liba ya welelo inu mru ya joka bala zilana hamba zonti pia ngabo baba hanu na bandrabo shamdu na toe preuve manami titone seza hangu ukana Fundi Musa yakadorenga mapesa bangu zunguo yabo mndu na jambe ukana mdatabe zuki wa heba harme commentary mndu naonese ukana zuki wangu paro fulani vahe Fundi Musa haone commentary mfano ya je aone dina fulani hausis maana mimi hata je honde habaha ntina bezoni mjue Fundi Musa ntina bezoni mtahe hauka mimi ngamwambo yezona namna na parisa za renseignement Fundi Musa hunu Dar es Salaam banu Tanzania banu gena contrat daina de societe hauka banu haja hunu hasomo ranzi nge haka ujatena afanya contrat na de societe hizo ya doja renge malala wenda irumia harumi farmasia hinezo rongo zote banu leo inu ekamru hafa ngufanyo dala ukadho haja hoda honi ze izo pia suomba dua mala honi emalala ya muzofkare emalala ya muzotano ya honro wa mira esikar pamba hindu atara to envelope rani rafubo wandu abole wenu kamru hapara Fundi haja hamzungu wa timnike bahindu ngamtoreo banu harmazera senyimar zolo nizo banu razi tantaua
mrukao ngujotoa ushahidi ya ukafundi Musa harenge mapesa honko deni hasibabu ya mzungu ya na George Benu wayambe kafundi ya panjao ebanu leo shaba mrati de hatungwa kama nzongo zinu ngarjua okana ngabo bound ya wandu wa siasa wa hebambao na mafundi wa dini wa hebambao watoujiriwa nae paske ngwaonao hama ngu evolue ngujoka wadziha wajifikiria hata ngabo wandu tena wa hebambao wandu wa siasa wakoma encourage ofundi Musa wajihunruka wala wandu watawe balbalainu kwa tuishiliana kisiasa daona mndu fulani na yenge karibu na fundi Musa mwanzo wa tejido zori za haba ngarizirejezao na singa sina ze preuve ibaki riwone mndu yafanye video yaonese contrary hatu jerdo vumboe mazina ukafulani usiku fulani ufanya mahadisi fulani daona mndu fulani hasibabu dezafiri za uzuri wa dini kabati hata nrongo bolo preuve kadotoka wa destabilize ya association uzuri wa dini na anaze association zindwa jina vanule weinu watoja wa creela mwanama boltungo wa creye association faina wasaidi yao wana wafanya hizo zote pia abo maudu waka boltungo bombi za hezi ngojona wandu watebalbala wabe association ila fontomu ila fobie ila jao yonde kikomoro wangu mimi sijuzi na nabanu habaha ngari parao wandu wa uzuri wa dini watiishie yazambishi hao wakane objective ya hao waavance hena mna imanieri wo waune maslahi itojo pwasheo wo mwenye association itojo relesa irohe harumedini wafanye zo ngo wafanyao ngari wonao efundi woingu hundu bahati ngusokomori haini siku ngari wonao harume majilisi ngubali ngurengwa hata hato maindo harume majilisi harongoze serikali emanieria hahe wotina upasheo mfano ngabo sisirjoja bano rambe direct shaini mdungene stili yahe ne namna kwa urongo ustazi Musa yofanya maindo harume majilisi habe message yahe habenzahe boyakatena emroi handu bahati kati mana banu zinde zile za rendo Jibrilu mintu depende Jibrilu kukana Jibrilu kaja sisa kaja heza sha wakati Jibrilu ya sakomora entre 2008 2009 yani semi hadwara ya kapopilari harume mihadwara ya duwe njio mijini ni mabavu yafanye mihadwara wakabandu ya mafundi kwa jaka ujibiwa umbabaziwa wa Jibrilu haba hakatuenda harumenti ngwanza wapulie fundi Musa njamba Jibrilu katina defo izo zahe sha yunde namna zenongozi liyo zinuwa feri za jaluzi na rohombi na upeu ngwanza watie balbala sha fundi Musa leo eka leo uzuri wa dini tioneseza hangu banu rangu juzi na leo ngapo mndu ulo namba preuve nzima mratambe ya tanzi harma komanteri hada fundi Musa hade tourne zuki wangu yokeja tosha mruna tizambia emoto ya fanye komanteri sababu kana mwambie zuki wao yananzishie prive yani veshele jina lahi la kweli yani anzishie prive banjo mdenonse fundi Musa hamba harimi honjibu harume komanteri hamba harimi midaba wangu taba ikamidaba yabo wewe vehele parce que banu zenongozinu mratuto hamba bahi ngasi ritantaua ya feria uzuri wa dini inu ritantaua jabo kwa hata serikali ya Komori walio banu warengeti hatu mateka wakana suspe wakana uhara wanjia balbala heze transactions za uzuri wa dini wazifanya harmaze banki waja wafanya anketi hata wahundukana uhingena commerce tizamba juzi ngufanyo commerce ngondo harumaze nti ngufanjao ngusojao ngwezo jao ya he serikali de tongeza azali ya mpara fundi Musa ya mfelicite haukaha amini ukana za anketiza hahe zitosho za ukana mapesa tia blanchiment za fobie au mapesa ya uharamu ya parswa hiyo ya hosiwa shaya no mapesa ya commerce shaba ebanu ngamanza uzuri wa dini engengwa una tambu wandu walo mayoti yongende saone mfaransa engewo do fanya mzahabo wafanya rongo za mafiti yabo watutuka wadungwa sistani watolo sistani hardinga bo maelui wa mayoti reziju wa reparasa za renseignement walo harumo association ngabo maelui wa mayoti wakwenda harumo centre ino uzuri wa dini wafanya mazunguo enge wanu wandu walo na mishinzi ya uzuri wa dini wajuka wadungwa watolo sistani hali harumenti hatu harumenti serikalinu hakanga mwona weze nungo serikali wafanyao kwa tina haja namba mndu shawa tundu
wa hundu mtuju wangu wajoka ukreye hindri ba yabonga wandu wa serikali watu ujibiwa minga yani tipar renseignement ukana juzi ya hele premier Muharram ustazi Musauo hakakomori bahibo ya njia hanjia armaye tilawa ya kaya jao bahi raisi hampara wa hadisi mbabi bala kabati mdu jozo hamba shabwe ma ministry pia haini mdungu tona banu miuhanza banu mijao izo pia par renseignement yabo wandu watu ukangwa mwanza hau kweli mwanza huo mkaze bahanu paske wasawa onokana nguperse na fundi Musa elimraele wao wati mdulo na bezo ya ministry hau directeur ya ndisha debu matokosa wakoze zero hobure donc izo rajojibiwa izo rambao banu kanga mndu ulo na preuve ya ndongo za uzuri wa dini za fundi Musa ya zilo contraire nizo na hamba mratanzi he commentary hamba ngena mru nambe mimi mru fulani hata ile fulani fundi Musa hanifanyia jao nsijao ngarjo donose shahabaha kabatiba hanu waloko paske banu rambua wandu wa msible wandu juwao namna wakourumilwa waongaru wa juwao nana he namna mafundi wa dini wa bambao maimamu wa huu na mawandu wa siasa wajikaza ukawandu wa siasa waloya abo wanzu wate balbala huseni mwa uzuri wa dini abonge mimi na ntongo dini toenya swaha tena ya uzuri wa dini njo utimizi nambe uzuri wa dini na mke haujua babanu jomkiniha nezeransei marloni zo badi banu wambose wanu wandu walo harumu ya association tizamba juzi ngamzerejezo wanu wandu walo harumu ya association ndio wanzu hute balbala bo fundi Musa haini wahahe ujoishe video inu na mwambie paske yode namna sisi parisaoze wandu wenji he namna rituhumu ne namna parisaoze elema ngabo wandu walo harumu ya association wanzu watinu wa piège watie balbala association hasbabu wana intérêt watiti wa personnel vanu kabati mandamu utona histoire kabati mandamu utona ndongo mbia parufanya sha kamru hajangu fanyo njema mrukubali ze njema ezembi zo zahena Mungu ndo kumloyo ndia zingaro mdo mzima mfano sha kamrungu rendo zema ambao wazonana zambe sisi ngarambao uzuri wonao uzuri wa dini wafanyao abongere kanzaru toimba bezenya so haizo Mwenyezi Mungu jore ni kezo kana hairi nasi Mwenyezi Mungu ajailie wanzo umemguya wabe wanzo ashemguya wabe insha Allah walo molopitali mguya wabe unono ngarudo wona na tena kamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.